Ia taitasi outou mai loa na whai o lana lava ipu ma le faapaiaina ma le uleleia. Whaalonga ola le mele mga o ile kua i le kangakanga i a whaia i lona whātusa. Whaalonga mai tangata umola laulanga i le finagalo le atua mola na tangata na whai. Faitaaga. O le finagalo fo i lenei o le atua. This is the will of the Father. Listen carefully, people. O le finagalo le atua le finagalo a vele le launga. Wa uia ngal pau le fa ngal le kua wa kwela al finagalo le kua al finagalo le kua. Ia faapaiaina outou. Ia faapaiaina outou. Ina ia faamamao outou ma le faitaaga. Faamamao ma le faitaaga. Ia taitasi outou mai loa na whai o lana lava ipu le ma le faapaiaina ma le uleleia. Faapaiaina ma le uleleia. O vaila le mea le ngofo bel ma malu lo wola. Wa vaila mea le ngofo bel fa unga le kua lo wola. The manifest power of God. O fa unga pea fai e faapaiaina o e faamamaiina o e wal finagalo le atua. Amen. Pai le sisi al finagalo le atua le wa falongo tu ai. Al finagalo le atua. Ia faapaiaina. Al finagalo le kua. Faapaiaina faamamaiina. O le mea lai fai mai kai ko kas. O le mea lengo fai ku so o le e ke va ai fa o iso e pau. Amen. Se pau ngai sa so. O le mea fai o e kai ko kas kan kai ma va ai fo lava i se ngai ipu. Ka ngwa e faamama. E ai la iloa ka kale i lungo social media le. E fai mai lesi e ai la iloa alfa le kongu yo la wi. Pai kango i po mua. Ba ai kele i fale nga lesi. Ai le foi sa kala lesi. Kelo kala ngo ngipu popo ngipu makai. Ai ipu le sa ngo ile ku. Oi, le kingo le. Ale me fai oi kanga e fa mamala wi. Ai lesi o amale. Sa ka e foi. Ha? Ko fa finga ka le ipu ngi vai. Ola la me fai ko fa ma popo mo le ipu. Ko fa ma popo mo le ipu. Ola ye la ngo le ipu ai wal fai so. Awal fai so ke wai oki. Wai le walwaku ma aki kwa mea langa wa fai ka ni ko pula. Male kia kanga kele up. Amen. Arwa kwa kia ilo kingo i ore kia ia. Aka kia se aro kingo ka kia se ia. Wai le kia ai lo ki oki ai. Ai oki ala nga sala lua oki. Amen. Ai oki ala nga sala lua oki.